ni wirigiro bwakwa murithiria wa Miru TV uri na Alamisi Ndongi iri ntuku ya muthia ya mweri wa mwanja kakwatweni kiri nteto cia Miru TV muthenya mbita wa Tiri Babu na kumania na mathina ndikiba nteto bakuma chereche mbeba okilokera nomno kwasia ukaria wamba bwandithia hana kuria weta skuru na kinya na bari kuata mauya kurione ndi babangite maromba ntuku ya njuma chereche lari babatanirite na tongoria Kathumba ni babatite weni hashirika bonde barabara na mauni yo sinsia nte kuntu kwa yembe kana akari bai gembe mandikwetu anteto mukiri wankonja katwambiriti na ripoti rutatura mwathano ruwa njuni twaranirie na kumanena yara ndikibanze bomba kwethera bekilokira barikianine kana bakireta manturuone ni bethaira bekilokira manto ya maingi yareo maitena mena mano nonto ni bakoyera manto ya kubaringithia nkoro na yara yangi yomba kwethera kinya yakiririe mwingi kana community na ende andikibanze bakumantere sembe bajekeneta Igembe Press Club ni babanganiti maromba na ntubangai hamwe na atongoria bonde kenda kuriria ntaira muno manto nya yakoni wagagi bokaria pura bwetha bwintere isembe Bombere tumurikite muno na kuandika nteto nyingi kuhusu wasiokaria muno antu betu bakiorwa ni amba ng'ombe antu betu baite mananga bakia na bikibiki manto maingi muno yake ni nontu bo wasia ukaria na ikio tumi turiandiki banteto tubanganiti maromba ya manene tukwenjuma tuketa all stakeholders kurio antu ba murungu ba kanisa asiasa na kinya akurubanjori na reri tore gikundi kiandiki banteto kumantere nchegembe tona ibwega bantu nya kwandika ndeto aki ituitane kinya maromba turombere antu aba nontu I believe murungu na change situations na nate mamanto makagira ikyo nontu to karante goruta gikundi kiandiki bandeto tona gato touch the community in a way ya kuromba na tuduranirite maromba itu involvete all the stakeholders involving clergy and ba kanisa itu involvete the bonda people baba ijagwa bikibiki itu involvete arethi baba kuijwa ndethia itu involvete anto ba karia baba thiago thingata ndethi ichi itu involvete everybody kenda turomba tona situation yego change tukuona thiri tukuona na beto bakithoma ndethi chetu gutia kuijwa na maromba makwethirwa mari otariki emwe that is njuma taoni ya Lare social na tukaithira tukiromba kwanjiria thaa 3 mwanka thaa 7 antu betu bakuria thina muno antu baingi baukwa muno na itukuona kwina atari rio ruyu tukaria kwaraniria na nontu ontu itukwira mwathani ibwega nontu bora arura kioneki kikiri ana babetu ba Press Club para bakarite bakiandika mantu yara ya tukonie na itukwenda obera ibwega nontu iburuurite Igembe antu bamenya thina ira irikuo no riu indi betariria mathina yara yomba kwithira yentereji itwethayo tukiona community yara yukilukira yara yokarika kuntu mwanya na ibatu ethero twi maybe number 1 kiri kwita kuolelia kana kumurika mantu yonthe so bra biethero tubito chumbure tuwete kinya turiandiki banteto tutikwenda kwitha riu wita kuona kina kuandika nteto kana kusiwa na muromo twithirite muno turi mustari ni wa mbere kuri gutangaza manto mwanya muno makonene na gwagi bokaria wamba bwandithia kwina manto megie urevi na unywi bwanda wacha kulevya kwina manto megie gender based violence kana ndo acha kimijie kwina manto makonenie na ana banini kurutwa cukuru na kugianda bagutwika ekuru kautika tiari banini na twarire ndeto ino tukona mugongo uyu wa Igembe utikuthi sasawa na nkatho imbingi ni kwithirwa ati tukuona turi kari athenjeri kwi bangi bai na nkoro yo kana murungu nariritie ni kenda tumba kuonokia nthiguru yetu nontu nthiguru ye itionokwa ni inya ya mathwani yetu kana mathaa yara twinayo ni untu ng'ombe ira ciitite ndene Igembe North na antu betu bara bakuite ni barai na mathaga inde mathaga yara yatombere kuonokia ndethia cio itiete kana ndethia cio itiaite ke reporter Miru TV kumembe beta mukiri onkonja
Hivyo sana mwandiki wetu wa Nteto mukiri nkonja na onto bariboti na njira enkinyanero tutana mbere na Nteto cietu musiasa Gakimbe Nsunda kumesi mbunge kiatigania West norokomereria mata itike mubunge kirisi mbunge kuna menerete bunene mubunge wa isi mbunge kiunjoni Mutunga nikira kuona batianiretie gakie wete barabara siantere wona koura akari batumba wetira kwa mwandiki wetu wa Nteto Andans Muturia Wathirinja no ina ripoti kumenya kwaura barabara ekethira ina thina muno antu betu babai rutere rurwa kuitia miathene na kwina cibitari na institutions inge bakethira baina thina muno kinyanara babai rutere bati kinyanara barabai nara bati ira services ja courts cietu kana beta kinya iruriria kianjae kana kinya batura stage wetera ngari cia wita mutindwa twina mutongeria aino thao atikumba kurita ngui na no ntuboriti ngui bwawe buthuku agasingizia atongeria bangi kipindi kira kiawe kia mbere atwirire no ntu kwagire na under development kana gutimirandi aretere ibo batawatanaira na the former president ura wario Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta are ya kipindi kiu kingi kuromba kura jire araua nkaria kamoja ke ya kwithirete na lami nkawa kura ende ikyo kipindi kiki twina kyo na kamoja iretirona mbi itirona lami ya twira Gachagua no aratuma development iri akuya ku na aringire kura yo murita Gachagua na aitire no te ura loku turona ende ntiko meimbi bingi ake yo twira nonto aua Gachagua no tumare akureta maendeleo arambe mheshimiwa kuyania na antu akibwithairia tunisa totale ake akabwithiria arambe kanisa ara amia kana atiro milioni 5 mwanja kana kinya 8 ankwenda kwira mheshimiwa tunisa tutu wina tutiania westi tunisa tutu inge muno na tunisa tutu onde itumwenda auriria kanisa fulani ageni beshima bako ya kwaya na mbecha na empower tunisa tuonde tiania no ntutongeria burambitikitie ni utongeria bwa kwanania antu bonthe na ibonto oni ndena statement kiuria kura ikuwa equal opportunities for all and tigania magharibi kwanza ikuwa atia ikuwa ikwanania antu bonthe tiko bwithiria bamwe wetia abangi tutana mbere na Nteto cietu MC Bakolo tubakiama kia UDA kaunti Meru batongoretu ni Zipora Kinya ni munini wa mutongori wa baraba inge bungene ya kaunti ya Meru nebo umirite na kuwabo nebo kwa tambaru Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki nkuluke nebo wite nebo kwa tambaru mwambo yua tuta mwandiki wetu wa Nteto Jefo Gituma no inasio na boba mwe ba MCs bakuorota aja kaunti ya Meru na kiama kia UDA ni baumirite na kuga bo ni bakugwata mbaru President William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ni ngugiria bethirite bagitira Meru na kinya Kenya barabonde bakuthiuruka bakiuga one term anga no term anga ambi antu batikumenyera bakuthithia number 1 rira wanenkera oikia mwana oku skuru no ntundi mwalimu wa muikia form 1 tuge for example kana muikia grade 1 ire kuthai utiumba kugeria mwana na kigerio gya form 4 I form 2 tugategera thirikari yetu thai nende ikinyite gatigati tutigeria miaka ingiri na nusu ya kurita ngugi ndenda kuga thirikari yetu ni ewe kanya erite ngugi mwaka 2027 tukamimakira kigerio kana tukamigeria 2027 promises chonde ira president ekire na ije akatimiza before end of this term na tobati kwaria tukawa president ba kuremo ingugi tamu yathira tukamati kumakira kigerio aria ongwa kibati kugererwa no ntontona kigerio kia final kia KCSE kana kinya bibinge birejire bia KIPSE na whatever mwana agereretwe gatigati gatamu thai gatigati gatamu turi thirikari je takinya mwisho kwa undiromba buruto geno kiri thirikari yetu ikandeliver ndi nama thirikari ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki ikandeliver iba chiometie
na bageta mibango kebanga wa pole pole na nte gwitikia kwi any promise bomba wika bare moikujuria uri Amiru turuga thirikari President William Ruto ni 2 term no ntuitwije twathure thirikari na tutumba kwebera thirikari na twathurire ituntunenkerete matunda tutionete utwe wega bwayo no ntuitwije twamithurire na tukamikaria nikende komba kunderivera antu betu ituonete wega bwayo ni aria nkurukia tongeria baba baugite arimi aja Nthiguru ni bethirite bena ga gukenera nyuma ya thirikari kureta bataraisa ya mbeca inkai ira ithirite gitethia arimi na njira nene ndenda kuga uju fertilizer rate ndene Amiru thai ndi murimi uria munene ndene Amiru imbonete matunda jayo especially gwetu thai ci antu bakethete muno na bei ya mpempe egweta standard ire yakirite nonto kila mtu ena irio koguo te muntu akuromba irio that means kethira tu na fertilizer nguchi antu batenge ketha irio lakini ukeja kuona fertilizer areterwe thai igento rutu aretete gento getina waya gento kena standard yegoro na aremi bonthe ibombete kugwirwa muno so turi mucokeria nkatho muno na turiuga agachenjia o uwetete kabatu tugerie gwithira twina ukiri nikenda twetera tona William Ruto ngugiire enderete gwitagita oni ndi murimi na fertilizer eu ni tethetie arimi bonthe ndene Kenya na ndene Miru mono ndenda kuga tweni president tweni deputy president time tuvae metho muchungu uga advance iview tuone antu baba kwerire 27 bakithia banderivite batue igote twena kura why should we fight 27 is just a year from today a year away twete mbarotine na mukaa muntu kura kuringana na uria akethia itete ngugi so why fight tutigere mwaka ju mwaka tukara kuumiria tuona 27 thote ngugi baitete ri si wataenda nyumbani of which I know antu baba bakaita ngugi nkuruki ni boritie President William Ruto neberia tongeria bakumuthukiria thirikari ni aria borotithiritie kiara Minister wa Mbesa John Mbadi kwenda kweja na mukana kiri ariti ngugi baraba ngugi thirikari William Samoei Ruto naja tuli batu tuli foot soldiers ba thirikari gutwao kwija aendocate the public mantu ja policies ira thirikari kuthithia mantu ja developments ira thirikari kuthithia ira tweterete ira ibangi kuthithwa ndene ya constituencies tietu bakari na Nairobi ino bakara mautiri ne baikata deals na ichongo tuwe cut deals ndenda kwira president wetu uju president ethira kwi mtu enwe utekwaria bo bwega jonge ndiraigitwa akiuga kithomo kia free education ira antu beto baenjogaga ria ambiriria gitara kibake bakiuga ibagutejaniria no te policy thithitwe antu bau bonthe ndenda kuria president ababuta ngugi na abate kabisa nuntu aba umwenyangeria thirikari indireigirwe CS education the other day auga uti policy ya wejete mtu uri urarite kararite orongo tutikwenda ariti ngugi ba thirikari baba cause havoc turenda ariti bangugi ba thirikari baraba accountable na ariti ngugi baraba bagwitithia thirikari bwega na bakwaria responsibly te mtu gukira uma na ara umite no tutikumenya na ara arere eja akambiria kwaria minga on behalf of the government kwao inkoria William Samoei Ruto akirinde house nonto kinya bange ba broad based yao ndio naba kwangaratania thirikari nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam na kariba gakuyu ondia cha karigano betite na mbere kutarire mathina yaraba ukilokera araba kwa mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na bateanire amona kwithira ni bamuthurire na wendo bunene akariba barua batina stima ontobotomete kithomo kieta Nthiguru bakiongela bawete testimaki kinyaroi nteriu ni thina mandiko tu anteto dagara waiguna no na report kari kumagejiga mungeke Tharaka muno baraba kuyo kumawandia jakarigi bakuthatikira bakuga monkera kubationete atungata ba mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara tumwiga gwachuka akinenkanira irio no muchere
na tutethie na turumiria na irio gaba kiuga imocha thina ira bakurukira gontego kuigwa gibwa stima tio tuciona barabarani ndu tukwenda kuthi barabarani no tutigite na gwetu itiriaga gakoyo anti megitwe ona makingi gwata barabarani ara gwaringa muro iro kubiona bitienaga bitirengerete aga na barabarani baikwiwe kiburagira yanka ne komikane thiete kuyura kaire minge mono ende gwogo kwegwa na rendio ni utukania gya kurumwa tikie kwebuto tegemera muchere agaturetera gatukima nau na tutikwenda okimwa kwegwa turetera muchere tukaganda na tutikwenda kuganda mito komenda ana betu bathome bwega na tyo ntura tukure ndu twakura tugekira saruni to ana betu bakathoma tukathukia mianki mutie arabo gite kwaga manyama mama stimi gotomete kithomo kirathinde guru na kiria na barabara mu manto megiote abotomiri bwa stima monkera kagitani gakabationete gwera totia guchanura na makara mariko na tonte stima ntura anakinya moyo akwa karibu aga ndina mwana muthomi arikire pompo okegwa mwana uyu okegwa na kuona stima arugura kinyochi gyake ara na into byake agekirogo atwa kuthukuma gatabura babange bakuthukuma na ntere na babange bechukaga ndina na bathomu tikankwenti na batho abunkatho bakonera maendeleo ko na ibathomi ndarikire cukuru akakange nako kare nako ikonchubite nako mbona nako kakarike nako stima ciaja anachokone bantu gutethekera ito niyo nduga gitonga murugara stima cieje wana arimo na bokera bakathomithagia nacio wana nigo ndiete na njiro tigo mujete kwa mwana nkegwe ndimo murekeri stima tiomba kora warono akaruko muntetie kachinka njirani nkemenamenagia kumenamenia anankethira kenge ntiona kachinka gantethia nambi na stima gwainwo kwegwa ito natutethia na tio tuone mbere tabau bari mbere ito tie kubathomithia bathi utura kamba na kaba bena gwetu bagakuria nthi yetu ibunio nkugo buru kaba tutethie na gwetu na nakukuye kuonwo tabwa Nairobi ikuthi kuonwo nkuga nio no ntuende na menete nturiago ndegwa kegweto na inge kamba ria gwire kumurega egweto na gu Nairobi no ntu no nkari ruthaga tahira mini tina chuka na agandambietie na gwetu ito murungu na mutethia ye na agwetu na kukuye kuonwo gwikujiro togwa gukenera Nairobi aya gwetu kona tari chuka ibuto kuromba retore kario na intemo tukurega nkima tukauga na tatu kima na nkima na turuthere mendero tukenere tumonage gwetu ende ngakenera nkima mbumage nkone gwega mbere tikaba mboyaga ende nkeringa muronia nde yankero ndere na muntu na ntirere na muntu iro yendere ndare tirio intiga bikaura chuka tukaganira na gware tutiganira ina twakire na gwetu tukethitwa gwake na bakaya gwetu ibunkugo una njira ya iteyo ti kenyamara gya stima gake kenyamara gekonie manto maroje bagokorokera guntu guko arabara timika gotina na magona wa mwana nyamo tiandeide konyoroje muroni wa mugomba wa gituma la kire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ko banjira roje guntu guko roje tutaga gituma muthanganie na rurwaro konyogu mangoi imoto nyunyana engoire kenya na irunka thinwe magona namo marara gutuma nyari okumaturire mbuici athire na ngoko tutie ngoko goko wana kao kona gakeya gimwari makugitira arakagura kanyamu kanu akereke na kwa karegwa tuti watagire gintoku magoni mathiririe pe tutagira ana kadita na mangoi kana tokara na migongo na bakiona rura kunyoti na rura kuyo itonjura ruje tyo tuingwa twenja kimuko ekuke tukanyithia mburi na mangoi na magona na ndaga na koto tagaruje twathimira roja na rutaro wenjwa uthimito bantu agaona utona muntu kwinda migongo twaro tukauro mitongi Gitonga Murugara na roro tore toro mari gutukanda no timo tukuona Gitonga Murugara na turongo ithiri na ya twenjire roje tutiero iro kunyu na twinjire kithima gikuki kiri yagu muroni kiathimirwo roje rorwo kwegwa rukirwa iruo ura rwathire rwenjwa kangire ara gibati ya tugirwe tangire ya uyo ndauraje bataya banenkana ntukanyomba bakombore ndio tieroje ibatoromia kanyomba kara muntu athia kombore agaigagira twintu ogo no nturoje tangire kure gori mwatho kubethia tutinyunyaga roje igenje twara rikuthamwa ga ugo lakini retie ngwira rutinyunyagwa lakini na ya twinjire magejiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waigona
Ibwa sana ndagara waiguna tuthirikiri na rono ro mwanya ukuni ntame ya maitha urithine wamba bwandithi na kwithukirwa ni maitha anterese Rwanda rwa yembe na yantere imwe cia tiania ni kironda kitikiri nje nyingi hara imwe itete endabo bareo mabitha baukaria atongoria ario MC wa ntobetwe ya kiongo mabitha ba NPR na kinyarithi bakiyirwa ndithia cio haraba ingi batina maringangwa na ironda bora semisi yo kumani na bulubulu cia bunduki na maitha baba kuma kiri kaunti Muturi mandiko yetu antita mukiri onkonja katuthirikiri na rondo ro mwanya na nteresembe ni kunto kumenyekani na urimbo kemera na ende antu babainge bathwana si atenteri sembe pone botongake antu bembe bomba kwethera bari nabo ende antu bunge bura bwithera burio ni atekinya akariba bembe muno nterese Rwanda ni bethera bakirithi ng'ombe irio Igembe Central Igembe North ona kinya nteri mwesetiania urethi ni bwithera bwita na mbere Taura Samburu Turkana Pokot ona kinya Masai bomba kwethera bakirithi ende desio ende kinya akariba bembe ni bomba kwethera bakirithi ndethiam na ndithi ni tumite antu babainge bakomba kwithira beto turobo ario mabitha baukaria na kinya baraba NPR ona kinya antu bebongwa bathiatete ng'ombe kaitakara seyo ni amba ba kaunti Muturi herani ya Samburu ona kinya bange bakethira batimisio bakioria ngurario bange bai masipitari ni kumania na urithibo kana wamba bura bomba kwethira bukieta na mbere nteri cia Rwanda ru na kinya bange kwithira beta ndithi cio na baingi bo bomba kwithira bakireka kinya no rithibo nteri cia Rwanda inde nje nyingi ni cithaire kiriro umania na wamba bo bwithira bukiendelea nteri yi ngento kumenya na tukambirire kana na tumba kuma itugwacia nendere tworoerwa antu na ng'ombe cietae katwaria thinene munkari vai tutete antu bele njakubu na ntomubuongo na itugwenda thirikari facilitate imenyere family ire tiarukite ugu na romere bau bange bai na mainjari ndene misio antu betu boroa batina atia antu bai bombete kuya eneo eto kila wakati me antu ame agele bakisitete bakoro antu betu bakuthira na bakio ya bunduki na thirikari nio kireni thirikari nio ni etwere bunduki na lagu antu bara betu baigua bakoya bunduki ire se thirikari stiro na thirikari nio itekojukia atua ya bunduki ira yo na bunduki ira yo etege yo to uraringe stiro wetu rubati mondo kwetu ni mutanosi onde muno uni no munuge uni na kinyugo ngi no njirani bako tu na batu ba ututura kworo wetu rari utere to sukulikano ni thirikari barasi ntukwera mantu akarikire na ntuka kuthika muntu utere ntuko ngi twetera nte to ntoyu mumbunge ni babati gokera baka eta kuromba operation nangabana baita kuromba operation yeke ya ukumera antu ya tonya antu bau antu betu bakari ononto antu batena tia na misingete tuyongo na thirikari ije kinyane baba kone ne betu izire ba kumnyatro ya ne baitie no ndu wali bakata batu watera mambo moto wendene na wati no twango mbiringete kana no ndu bantu orwete kana bugizete ne ate to tonwe nyamwe ikoriana akoro banige bathiata aki tona ndu baki jantu batonekana lakini kwa tukaimero ko bantu mraba wa ng'ombe ikanywe mwene batu kurona ng'ombe ithano nisi athiata no nacio lakini re no kweto bomuntu watoka kaikare no ko watoka ndene wono ndo batonekana ende maitha ba bomba kwithira bakiangaikia kariba nteri Igembe North ona Central na kinya tiania bomba kwithira betonyera kinya misina batabarikia bakinyira antu akwithia kaita karabe ya batini mote ng'ombe sekuia ona kinya baunkumira na bakawata ekuru na twana na muno bakawata ekuru Kenya kaita karabe tete miundene twa onde kwa tugende bateketa barabara
antu akwa kuri nyumba batekela yo baba umwete yo batekela Icabute ethetie atia ni andu ni bo andu beto baturi atu augete thaya bakinyira bare yenya bakarura nyumba na kuethelia antu nyumba ko unkonia thate mbese ni ele ta ko una into bia ndu kana ntu siaga nyumba yele ethelia nyumba ni kuya tweri kwa nyumba ira twekwario kwa nyumba ira twende twakuoria iturombere kwingwa twakwa na rithathi cia ringwa antu ba matuka kando nyumba cia tuwa ciaya awendro mo nyumba yu itweteta sare nene 1.5 tubareiro tuko beya pe kwethiro te ng'ombe no te mburi no te bira bayo gacia tunti twaciari bana betu baraithia watanira nani mukiro nkonja kiruno rurungi kenda momba kwethira ngiutariria njaira sumbeta kwithira city na kiriro kya kwithira antobon ni borwerwe na munkathai batona kioto ona kinya irinja imwe yora wari MCA nwe Kaliunga kuma Teresa Antobetwe no munkathai asoma kwithira kiona kioto kiawe amwe na antobara bangi babainge na kinya kiri barabangi batiro na ngurario kiri misiyo na riboti netwikira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanethia nteto cia Meru TV muthenya kakwendera kaita kathongi kayuri ni Tharimo bya Murungu mwene nya bitawa Tiri Babu.